Haga jingla kai Indian Super League final apa dengan Mohunbagan Super Giant Persia ke Bengaluru. Apa pai syagana ke jingla kai kalong ke jingla kai ke ba Maria khai haga ba baro artri ke kenhun kia khai da marsi gol. Hadu bukot ke kendai per minit bad ke additional time. Badai ke extra time ke ba live per minit ke Mohunbagan Super Giant kalau yo ban tiap ya ke gol pentam. Kata haga minit ke ba kendai penriu leng ba maglaran. Badai lama ke nega gol kirang elek kai jungka Bengaluru di kelam la shu ban sikuliang. Hadu bukot ke jingla kai haga ba ke Mohunbagan Super Giant kalau khori ke nam job da ar la kawai. Bari ora ay kanam ladu jungka Indian Super League menta ke samoy. Haga jingla kai Serie A hapreng ke Juventus Persia ke Lexi haga ne ke jingla kai ke Juventus kalau khor ke nam job hadin magalala abad belum ya ke Lexi da ar la kawai. Haga wai par ke jingla kai hapreng ke Inter Milan Persia ke Cagliari haba pai syagana ke jingla kai ke Inter Milan kalau khor ke nam job hadin magalala abad belum ya ke Cagliari da lai la kawai. Balahaga ke jingla kai Lautaro Martinez ulia ban tiap shigol nagamenta ke Inter Milan. Haga jingla kai Bundesliga peringkat Bayern Munich Persia ke Dortmund haga ne jingla kai baro artli ki kenhun kia khai tamar argol hadu bukot ke jingla kai. Haga jingla kai La Liga peringkat Leganes Persia ke Barcelona haba pai syagana ke jingla kai ke Barcelona kala khor ke nam job hadin magalala abad pelim selet ya ke Leganes da shigol lanat. Bariaga ne shigol jeng ke Barcelona layo ban tiap leng ba ka ungol jong ke Leganes. Haga jingla kai Premier League hapring ke Arsenal Persia ke Brentford haga ne jingla kai baro artli kenhun kia khai da marsi gol hadu bukot ke jingla kai. Haga jingla kai hapring ke Southampton Persia ke Aston Villa haga ne jingla kai ke Aston Villa kalau khur ke nam job adin magalala ban film ya ke Southampton da laila ke way. Haga way par ke jingla kai hapring ke Manchester City Persia ke Crystal Palace haba pai syagana ke jingla kai ke Manchester City kalau khur ke nam job hadin magalala abad pelem ya ke Crystal Palace hadu san la ar. Baleng bangan ke jing job ke Manchester City kalau kiu sya ke kerdan ke basau hakami yakin point. Haga jingla kai Saudi Pro League hapring ke Al Nassr Persia ke Al Riyadh haga ne jingla kai ke Al Nassr kalau khur ke nam job hadin magalala abad pelem ya ke Al Riyadh da ar la kawai. Bariang ini ki ar gol juga Al Nassr le ban chap leng bau Ronaldo haga minit ke basan penriu badha ke minit kwan riu phelsau baleng bangan ke jing job ke Al Nassr ke duna satang 10 point naga kerdan ke baar haga mi ikin point.